Jadi bang kita sama aja hulu sungai pengantin leh hari ini. Nah bujur teh aslinya pula jua kita teh. Sekalinya pengantin harat nang bemadihin kade menyang kata teh. Jadi pengantin ujar nih Mustafa cilai nang dinamai kepada pengantin dahulu ulun takone bila nang malam ini pacang membunuh Yahudi lawan nih pengantin pinanya pian sanggup malam ini berapa kali. Nang sadang teh 3 kali teh. Jadi tuh pengantin itu nang bini-bini tadi pangarannya Misna Amelia ialah ngaran nang bini. Jadi nang pengantinnya dasar bujur tabung nasi awak jua final lamak mungkal pina beisi. Untung benar abang Mustafa hari ini itu nang dapat bini lamak mungkal jadi nang lawan pian pacang membunuh Yahudi cuman lantuhut karing bina kade manyang gupi. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي بطرى عبد الله نبي الله محمد نبي ككاسي الله نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي ببري شفاعة نبي الله محمد نبي ينكب نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia idolaku Nabi Allah Muhammad manusia idamanku Nabi Allah Muhammad مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم سايل الله شايل الله شايل الله سايل الله بلدة أولياء بلدة أولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ساير الله ساير الله ساير الله ساير الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله
darim ya darim ya darim ya darim sayrillah 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 wa jami'il wali wa jami'il wali shaylillah 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 ya darim ya darim ya darim ya darim sayrillah 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 zuriyatun nabi wa hum zuriyatun nabi shaylillah 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 ya darim ya darim ya darim ya darim sayrillah 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 Allahumma salli wa sallim Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaih Ilahi ya ilahi Rabbi Ya Rasul Allah Ilahi Rabbi Ya Rasulullah Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Jadi madihin kami menarusakan Ini mungkin penutup lawan pian berataan Jadi bang kami ada mau ucap salam Gasan bebuhan pian ini saberataan Wabil khususnya lelaki bebinian Tadi ada pemula ulun mau ucap salam Jadi nang salam kami mun kawa dijawab akan Ngaran menjawab salam suatu kewajiban Jadi sekali lagi ulun membulikiakan Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Kepada amang dihambi nang sidin mendengarakan Nang sidin tu bebeju betik bewarna habang
Tadi bang ulun ada mau ucap salam, jadi nang salam ulun nang ini dijawab akan. Ada bini yang bunga senang pinanya ni berjalan, nang robe baju putih dasar langkar saikungan. Jadi talindung bu nang lawan pian, jadi nang lawan pian sedikit ulun padahkan. Kita bermadihin nang ini tergantung sawiran, bila sawiran banyak madihin ni tak tarusan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, oh mani lawasnya mau unjuk cecil sampian. Sidin naik ke panggung di sini nang di hadapan, tangan Sidin manggitir nang ini menjulung makan. Jadi terima kasih celah lawan sampian, nah 200.000 ini hanya pamulaan. Apabila pangsawiran hari ini ditambahiakan, kikira bemadihin sampai asar ampihan. Karena kami jauh kesini menunti pian, kami rancak di jalan pakai buai makanan, singgah di Lemungan bilang nang 300-an, ini 200 kadang mayo sarumbungan. Tetap terima kasih bersyukur lawan Tuhan, karena 200 pian manambahiakan. Langsung nang hari ini lawan Acil ulun doakan, mudahan Acil panjang umur sehat badan, mudahan rajaki pian dilancarkan, mudahan rajaki deres Acil nang kaya hujan. Usaha pian diberi keberkahan, duniawan akhirat bertaan salamatan. Lah salamatan jadi matihin ulun mana rasakan kepada Acil paman nang pian ada di dalam kasini bakumpulan madihin ulun mainkan. Karena bemadihin kami nang indah ini baik buai hendak bulikan, jangan nang mangamira pian nang dilelungkang. Baik keluar duduk di muka ke hadapan, supaya mangamira jelas nang tu sampian. Jadi wan itu abang mangamira di lelongkang, lawan jua nang kae nang ada di hadapan. Ini bemadihin pinanya nang panutupan. Jadi tak lupa ulun ni menyapa pian kepada bangkai rokok nang besuluman, nang itu dimuntung tuyat kada sing lapasan. Jadi nang tak lupa ulun ni mau ucapakan, jadi wan pian bapak ibu berataan, nang mana pian jauh kasini nang tak kumpulan. Kita bemadihin tampulo betemuan, kita nyini madihin di kota Pagetan, ngini kusan hilir namanya kecamatan. Bila nang tanah bumbu ini kabupaten, ampun bukan sempian. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian, bila hendak memberi kada usah betunjulan, siapa taniat dalam hati diantarakan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, Acil nang begincu habang pulang nang memberiakan 200.000 Sidin manambahiakan. Lalu terima kasih cilah nang lawan pian, tuyat ada bangkonya disediakan. Jadi terima kasih ulun nang lawan pian. Jadi tak lupa ulun ni mau ucapakan, Sidin ni memberi lawan ulun mandustai. Ulun kada apa bila Sidin mandustai, cuma nang pian tanggung pabila kaina mati. Lah kaina mati. Terima kasih cilala
Sidin besalaman tadi nang menyorong tangan tapi nang kada papa sidin jerpan ninian nininya pangantin nang hari ini mah undang sidin nih pang turun liwar saling gematan jadi kepada pian nang memberi sawiran. Jadi terima kasih banyak ulun ucapkan anang mana pian duit sudah ada memberi mudahan buhan pian itu nang panjang umur sehat setiap hari mudahan pang pian adil lancarkan rajeki mudahan beretaan kita kawan naik haji alah naik haji jadi pengulun tak lupa mau ucapakan kepada gadis di muka nang hanya rahaja pang datang inya tu bakuling dirawa nang tina sopan tampu lupa ai buai kami nang banyak bujangan ngini beretaan ngini belum bebinian kami nang ini bujur kade nang bedustaan nang ni mangamira nang muka empah kasini jua nang karudung hirang pinanya belum beleki pabilanya pian lawan ulun baik hati ulun cariakan bini barang ai webuhan sini ulun ni ada sawiran ini anggap mana li kain abang bulik ulun duit jujuran kawa ai maatare cuman ulun ni betakon berapa maanggar jujuran buhan pian tuh di sini bila 50 ulun kada menawar lagi paling kaina ulun bulik cilai nang kada jadi lah kada jadi jadi madihin ulun malah jutakan kepada kakak nang bujang salam dari pamadihinan ulun wan pian sakadar besa sapaan kami madihin ni ini panutupan rajin ulun madihin kawa itu bejalan cuman tadi ni sawiran hakun maatarakan acil nang di muka baju berwarna abang nang sudah 400 sidin memberi sawiran ulun pang maliat haja muha sampian sidin imbah memberi kiai rasa kehilangan kehilangan jadi pengantin hakun kahpian kesini apabila ada aur bergabung wan buhan kami tempulo bemadihin kami masih terjadi umaliwar asik benar kanan kepala ke kiri kainang di muka mempidio hari ini bila pian mempidio kailah hati-hati ampun nih sound system sekalinya di muka sini jadi nang tuan rumah sudah banyak nih memberi tapi nih buhan sound system kadada lagi menjulungi ulun bagaya aja lawan pian hari ini jadi nang tak lupa amang nih bang sidin lalu cuman moha di toko pe jadi nang amana pian beja nang bersambunyi sidin cilai sopan di kamera hari ini jadi nang tobang konya bawa akan sabuting lagi agasan pengantin inya nang duduk kasini jadi gasan pengantin ulun nang mau ucape Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jadi abang Mustafa berjalan inya bagamat jadi wanto pengantin ini nang biniannya pulang langsung bagamat jadi pang bajunya pinanya tuh kepanjangan sehingga sidin bejejak tadi ngalih bejalan jadi wani pengantin ulun mau ucapakan jurang lakiannya di sini ngalih tatatai bini pian
Ada papa nang manakah asal nyaman. Jadi nih pangantin inya nang berduaan. Cilai hakun manunte lawan kami berkumpulan. Jadi gesan pangantin, adakah pang mikrofon sediakan tuh sebuting nyaman ulun mana kune. Tampolo pangantin itu pang ada di sini. Jadi pang pangantin hari ini ulun takone siapa ngaran pian coba nang pian padahe. Ngaran ulun tadi Mustafa dari Tabukan. Jadi pengantin ulun nih pang membulike siapa ngaran pian tadi kada jelas lagi. Ngaran ulun tadi Mustafa dari Jadi jar Mustafa nang ini dinamai ujar dari Tabukan Cilai pengantin lagi. cuma aslinya dari Hulu Sungai Juang. Jadi bang kita sama aja hulu sungai pengantin leh hari ini. Nah bujur teh aslinya pula jua kita teh. Sekalinya pengantin harat nang bemadihin kada menyangka tate. Jadi pengantin ujar nih Mustafa Cilai nang dinamai kepada pengantin dahulu ulun takone bila nang malam ini pacang membunuh Yahudi. Lawan nih pengantin pinanya pian sanggup malam ini berapa kali. Nang sadang teh 3 kali teh. Ujar 3 kali pengantin nang manyang dupi. Jaka nang kaya hayam ulun hakunai mangarone. Marah atau anaknya ulun kada memintae. Jadi pengantin ujar sanggup 3 kali. Jadi wan abang Mustafa hari ini ulun padahi. Bila kemarian sudah nang hendak are sadia akan jemo beda hulu topang pasti. Supaya malam ini pian nang tak kuate kepada tuan rumah pulang kami padahkan. Apabila pengantin itu nang malam ini jangan lagi susupanan. Karena buhan pian sudah dihalalakan kepada tuan rumah jua paham berataan. Kaina beut ranjang dipisit hulu pian supaya malam ini kada tapi karikutan. Karikutan. Jadi pengantin ulun nang malanjuti tadi lawan pengantin sudah ada di padahi. Jadi lawan pengantin ayo pang doakan ulun juga supaya pengantinai ngini lakas bebini. Karena pang ulun Cilai masih bujang lagi. Ada ini wayo sudah belo 2 kali. Jadi pang ulun pengantinai malanjuti. Jadi ulun malihat di sini tuh nang bini pina lama ujar orang pina beisi. Jadi lawan pengantin bilanya malam ini hendak membunuh Yahudi. Bila hendak membebem kada usah dilepiki. Karena awak lama sanggup aja manahane. Paling kaina nang laki menyarah kada tahan lagi. Amun bini kurus pengantinai dilihati. Belakangnya banyak tulang sakit Cilai manahane. Lah manahane. Jadi pengantin ulun nang ne balanjut kita nang bemadihin pengantinai begayaan. Jadi nang ne nang laki ujar pang asal Tabukan. Jadi lawan pengantin nang 2 laki binian muda
padehen tu sampian selalu dikuatakan sehingga tu pangpian lakas kaina anak pangantinai beisian lihat nih pangantin muha haja pinasando padel kawa dilihat ngini lincah di kalambo jadi pangulon hari ini melanjuti kita nang bemadihin berlanjut aja hari ini ngapa dipandirakan jangan berbisik hari ini pangantinai lamun kawa pian nang dinyaringi Sidin menyuruh sekalinya nih memberi pinanya nih memberi adakah maksud pian kalau pina jangan disembeti jadi pengantin ulun nang mana kone ulun terima kasih lawan pian hari ini jadi lawan pengantin banyak terima kasih pian sudah nih memberi cuman nih nang laki cilai lambat menjulungi jaka kade tunang bini tadi nang membisiki kikiranya ini duit kade dijulung lagi jadi pengantin pinanya laki bini sudah paham mengerti bila nang malam ini pian jangan supan lagi jadi dang tunang bini ada tuh di dadah sama nang genal-genal hanya datang hari ini jadi nang lawan kakak ayo pian kasini kaai kita bergabung madihin hari ini jadi ulun mengawai kaai kada malihati percuma juga ulun kawai-kawai kayak ini jadi lawan pengantin terus kita lanjuti kaduk nang genal benar nang apakah diisi kalau pina anak kucing saparan akan dibuete lah dibuete jadi bang ulun negara manai asli adakah lagi nang hendak pian takone Ai negara di mana negara Indonesia ulun di tempate jadi nang lawan pian kami nang mamadehi padahal rombongan kami banyak pang berduit cuman nang kami kulir karena bila sumbung dilarang jer ilahi karena buhan pian setiap beulanja pasti duit negara juga nang dipakai jadi kami negara nang ini negara asli negara Indonesia kami nang ditempati jadi nang lawan pian adakah pulang ditakoni jangan tagana aja nang apa tangan dipingkote asal pian tahu ulun orang negara jua lahir di muning tahu kapian jadi mang muning lamunnya pang beheri muning haja dinamae wayah ini pak ai muning tiga tuh dibagi ada muning baru ada juga muning tengah muning ngapa di ngarane muning tengah jadi muning tengah tadi sidin malanjuti menyambat muning tengah tadi cilai dipanjangi anak ujar sidin sekali lagi dibuliki muning tengah jadi lawan pian pulang ulun mana kone abah mama pian adalah jua hari ini ada di sini menjenguki di jendela jadi pengantin ada nang mamadahe kalau warga nang laki ada ai di rumah sini
jadi lawan sampian berarti nang abah mama itu nang mulai muning kasini leh tumanun te Ai Sidin teh mulai marabahan aja karena Sidin pindah ke marabahan. jadi Bang Sidin ada nang malanjuti ujar mulai marabahan ulun bingung hari ini karena alamat Sidin kadede tunang pasti pamulaan tabukan tadi mamadai kadua ujar muning imbah ini marabahan nang mana jua tunang asli jadi nang lawan pian ulun nang mau ucape pasti ulun doakan keluarga tuh sampian anang datang hari ini mudahan buhan pian anang dari marabahan anang jauh tuh manunte mudahan kaina bulik Sidin nang salamatan itu nang tupang pasti mudahan juga Sidin selalu dilindungi Allah dilindungi jadi pangantin pulang ulun ucapi sedikit nih maraba pangantin naik hari ini ngaran leh pangantin kita sama laki-laki tampulo to sampian mangutini mikrofon tuyat nang tapi siti jadi ulun betakon lawan pian hari ini kikira ampun pian kayalah nang to nang ini benjuat jadi pangantin ulun nang malanjuti jadi nang tidak lupa ulun pulang menyapa pangantin to nang bini sebelum pang menyapa dahulu ulun beizin baai bui wano nang laki jadi to pangantin itu nang bini-bini tadi pangarannya Misna Amelia ialah ngaran nang bini jadi nang pangantinnya dasar bujur tabung nasi awak jua final lamak mungkal pina beisi aba untung benar abang Mustafa hari ini itu nang dapat bini lamak mungkal jadi nang lawan pian kacang membunuh Yahudi cuman lantuhut karing pina kada manyang gupi kalau manyang gupi jadi pangantin ujar hendak kepalaminan jadi lawan pangantin dahulu kita doakan jadi nang nih pangantin nang dua laki binian bila ulun berdoa bertaan diaminakan jadi nih pangantin kita mendoakan mudahan nih pangantin panjang umur sehat badan usaha buhan pian diberi keberkahan mudahan rajeki pangantin dilancarkan mudahan rohoi rahayu pian nang tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah dan juga tu mawaddah dan juga tu warahmah kami mendoakan mudahan pangantin nang laki dikuatakan karena menjapai lantuhut asa membahayakan jadi lawan pangantin kita mendoakan duniawan akhirat mudahan buhan pian tidak akan terpisahkan mudahan bulan Rajab anang bini betiana amin terus melanjutkan ayo hapang pangantinai apabila tu sempian hendak berbulik kepala minan karena jua kami ini hendak bersatu mungkin nang hendak bertahan jadi nang tak lupa doa sudah ulun kang jadi nang lawan pian ulun memintarilah kita sakadar begayaan jadi lawan pangantin nang apa dihedengi pian bila pian begena ulun jua kada ampian jadi
jadi pengantin ulun doakan hari ini amunnya nang laki pacang nang tumah hambin jelas kada manyang gupi karena to nang bini awak nang tak kenali jadi lawan pengantin uma bajunya aja tuyat nang di pingkote jadi lawan pengantin abe jalan hati-hati sudah nang tadi doa kami nang mau ucapi jadi nang tidak lupa kami nang melanjuti lalu nang lawan pian ulun nang membawa sebelum madihin lanjut tepuk tangan sekali lagi sekali lagi kami madihin mungkin hendak bersatu Pak Ai hendak berhenti karena kami isok pulang nang ada undangan kami maisi di kampung Amawang itu pang tempatnya di kota Kandangan lalu nang malam Senin pas kaina hari Senin kami nang di Bangkuang nang itu pang daerah Pak Ai Tami yang layang jadi nang lawan pian kami minta doakan mudahan kami Pak Ai nang ini nang sarumbungan selalu pala diberi kesehatan mudahan kawat terus mengabulkan hajat orang mudahan bang kami di mana nang hajat tolak selalu dalam lindungan dunia wan akhirat darataan salamatan Allah salamatan jadi pang kami terus nang melanjuti kami imbah tengah hari kadada makanan lagi jadi nang lawan pian ulun tatawa langsung kata-kata dalam hati jadi nang lawan pian sakadar nih pangumuman pabilanya pang ada lagi nang nasi lebihan kami nang kada makan karena hendak bededes imbah ini pang bulikan jadi nang lamun kawan nasi haja dibungkusakan ulun begaya pala nang lawan pian harap dimaklumi ulun bemahdihinan jadi tak lupa ulun mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu nang memberi sawiran juga nang wabil khusus kepada tuan rumah nang sudah mengundang yaitu Abah Habib nang ada di hadapan kami terima kasih Habib Ai lawan sampian mudahan nih acara diberi keberkahan kita langsung doakan mudahan Abah Habib di sini sakaluargaan mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan bang rejeki itu dilancarkan mudahan tuh sampian hajat dikabulkan mudahan berataan selalu dalam lindungan mudahan kaina kawan ini kami bemadihinan kami minta rela minta maaf berataan bila dalam madihin atau kami tampil terjadi kekurangan maklum aja kami manusia biasa itu nang kada luput dari kesalahan ulun mewakili panitia rombongan juga terima kasih kepada nih abang Son nang bagana di belakang nang ini munata grup sidin bang Maran mudahan buhan pian selalu disehatkan mudahan rejeki buhan pian dilancarkan mudahan dilain waktu kawa pulang bertemuan jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan ulun meminta maaf juga meminta rela nasi dibungkusakan tak salah sampai aur nama dinan jadi minta rela minta maaf lawan pian ulun terima kasih nang memberi sawiran mudahan pahala pian diterima di sisi Tuhan jadi nang pastinya ulun membawa pantun sebagai panutupan mungkin nih pantun terakhir nang lawan pian
Abila jerujuk mangini daun jim mempai ada paikat laki paai dedeyan kain. Pabilanya jodoh hari ini tuh pang sampai menjelang nang ini hari pengantin. Si 45 paai koreding patah ada patah sabila andaknya dihiga kaca. Kami sarumbungan hari ini mendoakan mudahan pengantin terus sakinah mawaddah warahmah. Mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Jadi tak lupa ulun nang mau ucape bila jerujuk tadi sudah pamulaan tadi. Jadi nabe pajem ulun kada ingat lagi. Jadi bebuncilah kawai sudah marinci. Mungkin sampai di sini amadihin hari ini. Bila kite nang ini mencuri landak ada nang kura-kura andaknya di berumahan. Kami hendak permisi ini hendak bemandak. Mudahan tuh kaina kawabe temuan pulang. Lalu terakhir ulun mau ucapakan masalah nasi tadi ulun sakadar begayaan. Maklum haja ulun ini nang asal sambet nang apa ada di pikiran. Mungkin nang ipik lapar makanya minta dibungkusakan. Jadi matiin hendak ulun lanjuti Pak lah minta rela kita nang hari ini. Padahal pang pantun banyak kai ulun beisi. Amun nang pantun terus kada habis juga lagi. Jadi hendak besatup kami hendak berhenti. Itu kalaunya ada jar orang sumur di ladang. Bolehkah no kaina kami nang manumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang sehingga di lain waktu kawabe temuan lagi. Lalu terakhir ulun nang mau ucape kakak pada nang donang bujang alapio hari ini. Habis juga pian lawan ulun mancangangi istilah alapio kenangan tok hari ini. Pabilanya pian itu nang lawan ulun kaai nang mencari ingat akan nomor ulun dahulu ulun sambeti. Jadi nih bang nomor salah jurnah parumose. Jadi nang ini nomor ulun hendak menyembeti. Jadi lawan pian kainalah diingati 0878 itu nang ma awale 16 paai lawan 09 itu nang manang ngahe 99 lawan 29 itu nang ma akhire. Jadi kacepatan ujar nang mama dehe. Jadi nang kita terbang nah kami ma alone. Jadi ngini nomor ulun nang manyembeti 0878 itu nang ma awale 1609 itu nang manang ngahe 99 lawan 29 itu nang ma akhire. Jadi nomor ulun sudah 12 biji. Bila biar mencatat tunang tuh hati-hati. Bila nang salah catat ambulan mendetangi. Jadi nang lawan bian ulun nang malanjuti. Bila seniman negara itu nang ngaran igi. Jadi anak pian nomor tuh dijulungi. Kawah aja malam bila nang nyarindo nyaman kain napise. Jadi matiin ulun nang malanjuti. Sudah tadi nomor kalau pian simpane. Jadi buat ngaran ulun nih rasidi. Amun anak pian kaina nang mana mae barangai dinamae di happy calon laki. Jadi matiin ulun nang ma aire rakongan nih karing sudah nang palawase. Sedang bersatu kami hendak berhenti. Kami meminta rela madihin ulun akhiri ilahi. Terbang bersatu suara bertahan. Minta rela beratan celacel minta rela